Hola, amics de .eus.a. Des de la Fundació .cat us volem felicitar perquè avui és un dia molt important, és el dia de l'obertura del domini .eus. I avui, 3 de desembre, Dia Internacional de l'Euskera, volem felicitar sobretot a la comunitat lingüística basca perquè per fi teniu un domini que representa adequadament la vostra llengua, la vostra cultura i la vostra identitat a internet. Zorenat eta Zorteon. Os nosos parabéns para o pobo de Euskal Herria, porque a partir de agora poderán navegar polo ciberespazo coa súa bandeira propia .eus. Agora xa todos os integrantes de Galeusca están presentes en internet. Un saúdo desde Galicia. Demada mignon de Keir Broskadi. Baouet da vil 6, on eus bet ar blijadur da gen labouret sammes gant ar pigeuch, hag an o mignonet deus bro Skos, deus bro Gembre, deus bro Galicia, a Catalunya, evit don ben da groui astenou internet hag a zo ken pouezus, evit dazon o Yezou a dazon o sevenadurioù. Setu pera gevezon laouen kena hag evefe lance davad irie ar pigeuch. Heti a riandor neuhe, leun a blijadur a startijen evit gwell an eus kara, hag ur vuez hir a leun a bers evit an asten neve krouet. Solionak eta ulte ashkot arako .eus. Hello .eus, greetings from Scotland and from the .scot registry. Congratulations on becoming the latest European cultural and linguistic domain to go live on the internet. And on what a day, International Basque Language Day. What could be more appropriate? We wish you every success in promoting Basque language and culture online and in providing a unique home for the Basque community. Exciting times ahead. Slán Jamar.